gutinda ku muntu utemera ngo araboshye bene uwo ntunamukorera deliverance ngo abohoke ariko umuntu uzi ko aboshye arabizi ko aboshye aba ari icyaremwe gishya ibyakera biba bishize kutubwira ngo turaboshye twe turi muri Kristo Yesu icyo ni ikibazo abantu duhora twibaza ese koko watanga umucyo kuri ibyo bintu ubaho mu buzima live a life bushyigikira ibitekerezo by'abandi of supporting other people's dreams. Ariko mu gihe wowe expose ibitekerezo byawe ntabwo ubona umukiriya wawe umuntu ugutunganyiriza igaburo rye ikindi cya kabiri bene uwo muntu afungura amayindi yawe mu gihe ari kuvuga opens your mind when he's talking. Agasubiremo ijwi ry'umukanguzi. Iri jambo risobanura kimwe n'iryo Imana yavuze yaravuze ngo nshyize inzira ebyiri imbere yawe. This word has same meaning with what God said that I've set two words before you. Ubugingo life no kurimbuka. And perishing. Nuhitamo ubugingo urakira nuhitamo kurimbuka urapfa. If you choose life you will live and if you choose perishing you'll die. Ubusanzwe Imana ntabwo ikora 100% ku muntu. Normally God does not work 100% to a man. Umuntu akeneye na sinzi umubare sindi bujanise ntaza kubeshya ariko hari akantu kuzuza purusa y'Imana kugira ngo Imana ikorane nawe. There is something a certain number that complete the percentages of God so that he may work with you. Ibyanditswe birabivuga ngo nkunda aba The Bible says that I love those who love me. Abanshakana umwete nibo and those who seek for me courageously are the ones to find me. Biroroshye ko n'umuntu udashaka kureba Imana yazi kamwiyereka. It's easier even for the person who doesn't want to see God can reveal himself to him. Ntishaka kubikora by force. But he doesn't want to do it by force. Ntabwo ibikorera gahato. He can't do that by force. Irashaka kukoresha amahitamo yawe. He wants you to use your choice. Niyo mpamvu igihugu kiri imbere yawe. This is why the country is set before you. Ahakubonereye hangana n'ikikunezeza. And the right place for you that equals to what please you. Ahuri buhitemo ni huri buki. Where you will choose is where you shall go. Ni mu mahitamo. It is in choice. Kandi umunyembaraga wa mbere ni umuntu uhitamo neza. And the first powerful person is the one who make good choice. N'ikigwari cya mbere ni umuntu uhitamo nabi. And the first coward is the one who does wrong choice. Imana ikureka kugira ngo yerekane urugero rw'imbaraga zawe n'imitekerereze yawe. God lets you be so that he may prove out the level of your thinking and the level of your power. Kugira ngo ikintu uhitamo ujye uvuga ngo ninjye wagitoranyije. So that if you choose something you say I'm the one who selected it. Niyo mpamvu rero igihugu kiri imbere ya buri muntu wese. This is why then the country is set before everyone. Aho ubona hakubonereye. Where you see is the right place for you. Muzi umuntu wishima mu birori ni umuntu hari umuntu wishima w'amarangamutima. Actually, the person who celebrates in a party is the person who celebrates with emotion. Hakaba n'umuntu unezerwa w'amavamutima. And another one celebrates from your outer emotions feeling. Murabizi amarangamutima n'amavamutima ko bitandukanye nge nshobora kugusekera bya nyirarubeshwa. Ariko umutima nta mavamutima y'icyo gitwenge mfite. Actually, the emotions, it is how I can show that I'm happy for you while I'm pretending. But the outer inner-hearted emotions, it is how I can laugh or smile toward you when I am really meaning that. Ibintu rero binezeza abantu akenshi bituruka kuri capacity intellectuelle. So something that pleases people, it comes from their IQ. Aho ubona hakubonereye. Where you see you deserve a right for you. Hangana naho wumva ko ariho heza. It is equal to what you think is good for you. Aho ubona hakubonereye. Where you see you deserve hangana naho wemera ko ariho heza. It is equal to where you think it's equal to good for you. Soza rero. Ending then. Ahakubonereye kuri wowe. The right place for you. Hangana n'inzozi ugira zaho ugomba kuba. It's equal to the dreams of where you think you should be. Niho hakubonereye, niho hatunganye kuri wowe. When it's good and right for you. Imana ibaho umugisha. Ari akantu wavuze kamwe. There is a word you said. Kari muri Bibiliya. Founded in the Bible. Wavuze ngo mbira banze kubohore. That he will set you free first. Umuntu uboshye ntago ashobora guhitamo. Ntabwo bishoboka. A person who is bounded cannot make a choice. It is impossible. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo niyo umuntu uragwa akiri muto ibyo yarazwe birindwa n'abagaragu. The word of God tells me that even who shall be inherited when he's still young, the inheritance are given to the servant. Umuntu uboshye niyo wamuha. The person who's bounded though you can give them. Yakwakira. Do you think he can receive?
Yeremiya uri mu nzu y'imbohe afite ubuhanuzi bungana na Yeremiya uri mu murwa? Do you think Jeremiah in a prison has the same prophecy like the one in the city? Mu nzu y'imbohe ntabwo ahanuye ahubwo yanditse amaganya. In the house of jail is not prophesying but is writing lamentations. Ariko Yeremiya ubohowe But the Jeremiah who set free arahanuye. can prophesy. Niyo mpamvu Imana idakeneye Yeremiya uganya. This is why God does not expect to have Jeremiah who Ntabwo lamentates. ikeneye Anicet uboroka. He does not want Anicet who lamentates. Ikeneye Anicet uri delivered. He wants Anicet who is delivered. Ubohotse. Who set free? Wakira iby'Imana ivuze. Who receive what God says? Kandi ubohotse ku buryo ibiganza bye biba umurima wera mw'imbuto Imana imuhaye. And who is set free in a way that his field shall be the fruit of the seeds that God gives him? None se wagize ngo nuko abantu batabona umugisha? Do you think is it because people does not get blessing? None se umuntu uwaguhera inzu nziza muri gereza wayikoresha iki? So if somebody gives you a beautiful house and you're in jail, what can you use it? None se umuntu aguhaye vizi ihoraho kandi ukatiye wabigenza ute? If you can be given the visa and you are there in prison, Ni what can ukuvuga you ko use ntabwo it? dukeneye viza ahubwo dukeneye kubanza kubohorwa I know. tukayiteresha I know. twigenga. It means we're not in need of visa, but we are in need of deliverance so that we may get Abantu- visa while we are free. Abantu benshi Many people bafite amasezerano ameze nk'aya Serofohati. has promises like zero for hearts. Imana yaravuze ngo nimushyika mu gihugu cy'isezerano muzabona gakondo, apfa atagezeyo. God told him that if you reach in a promised land, you shall receive an inheritance, and he died before reaching there. Abakobwa ba Serofohati bamenye ko ntaho bari kujya bajya kuburana gakondo bakiri mu butayu. Ubundi nuko umuntu w'amasezerano amera ujya kuburana ibyawe utarashyikayo. And the daughters of Zelophehad, when they realized that they want to receive the inheritance of their father, they want to just proclaim and get it right. And actually the person who is set free goes to get the freedom of what he need before you reach even. Sinzi niba ndatinze ariko ntuzasengera akazu kari mu gasenga imbere yuko ukajya muzakabona ahubwo kari mu masengesho. I'm asking you to not pray for the job before you got it, but Wisengera urugo kuko uri mu rusengero mbere urujyemo wararusengeye. do not pray for the marriage after you arrive and pray before for Ikintu it. cyose iyo ugihawe ubohotse Whenever you're given everything while you're set, uryoherwa nacyo. you enjoy it. Nsoza rero Woo, by concluding, niho Bibiri ivugira ngo umugisha Imana itanga ntiyongeraho. this is what the Waba Bible says, ubonye that the blessing utaboshye. God gives, He does not add on any sorrow. You got it when you're not bounded. Yeremiya abandi bidegembyaga Yeremiya afunze. Others was feeling free while Jeremiah was arrested. Atatse afungurwa abandi bafungwa. And when he plead out, he was released while others are being Niko Imana arrested. ibigenza. This is how God does it. Murakoze. Thank you. ari akantu gato Something. kajya gakunda gutera n'ikibazo kuri izi nyigisho za deliverance. It mostly causes a misunderstanding to these deliverance thoughts. Tuzi ko iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, We know that whenever you receive Christ as the King and Savior in your life, urabona kenshi bakomeza kwigisha kubohoka, kandi tuzi ko iyo umuntu yakiriye Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, kutubwira ngo turaboshye twe turi muri Kristo Yesu. Icyo ni ikibazo abantu duhora twibaza bose kuko we always think watanga umucyo kuri ibyo bintu. we always think of how you tells us that we are new creation in Christ, but yet you tell us that we are bounded. Please try to be so clarifical to these words. Ntabwo nzi amategeko neza I'm not good at laws that much. ariko hari abantu bajye bakatirwa igifungo cy'imyaka isubitse. But there are people who are given a punishment of postponed years. Hari abantu namwe mubizi? Yeah, are there some people who knows? Okay, asante. Yeah. Umukristo A Christian uri mu rusengero in church ufite umugisha utagaragara mu biboneka atemera ko aboshye, who has a blessing which is not visible and you don't accept that you're bound. aba ameze nk'umuntu bakatiye igifungo gisubitse. You like the one who's given a postponed punishment. Igisubitse bameze bite? Explain more about that punishment type. Reka Procure ababwire nibura ingaruka imwe. Dufashe gato. Please help Icyo us. gifungo kitubuza iki nibura? What does it stop us or prohibit us from? Agarara hano ni ngombwa. Come and stand here, please.
mu gifungo gisubitse harimo ibice bibiri. There are two parts in postponed punishment. Hari ubwo baba baragukatiye nk'imyaka 2. There is a time you're punished for 2 years. Hanyuma bakavuga ko uhanwe umwaka umwe usubitse. And then they tell you that for 1 year you're leaving a Nukuvuga ko punishment umara of muri 1 gereza umwaka umwe. To mean you spend 1 year in jail. Undi bakagufungura. And another year you're released outside. Hari igice cya kabiri nuko bashobora no kuba ya myaka 2 yose bayisubika ubwo. Another part too, it is that you can be living a postponed punishment of this both 2 years. Iyo yafunguwe noneho se asubikiye hari ibyo atemerewe gukora, hari uburenganzira atabafite, bimeze bite? Abarya, abanywa. What's the right of this person and what is prohibited to do? Iyo afunze abarya, abanywa, bya bindi byo muri gereza nyine. When you're arrested, you take some meal. Ariko iyo yagiye hanze abameze nk'abandi bose. But when you're outside, you're like all others. None ijambo gusubika niki atemererwa ari hanze. And then the word postponation, what are you not allowed when you're outside? Sinzi niba numva ikibazo neza, ariko nuko kenshi iyo asubiye mu cyaha yakoze ahanwa bagikuba nk'inshuro 2 cyangwa 3. Aba yemerewe gusohoka mu gihugu igihe niyo mpamvu aho niho dushaka kujya. This is where we're heading. Actually, when you're living in a postponed punishment, to mean whenever I repeat the sin you committed, you were taken back into multiplied years that was given. Yes. Iyo myaka 2. Those 2 years. Cyangwa uwo mwaka umwe usubitse yafunguwe. Yego. Ari hanze. Yego. Yemerewe gusohoka mu gihugu. Are you allowed to go outside the country? Yasohoka mu gihugu. Icyo ataba yemerewe ni iki? What is he not allowed? Reka tuze gufashanya. Let's help each other. Mwe kuvuga ngo biterwa n'icyaha, reka twakire microphone. Do not say that it depends on a sin. Mwe kuvuga ngo biterwa n'icyaha. Do not say that it depends on a mistake. Hari icyaha batagukatira igifungo gisubitse. There is a sin that they don't give you a postponed punishment. Ibyo bagukatira igifungo gisubitse baba bagutumye kwitwararika. Yeah, what they give you for a postponed punishment, they tell you. Iyo usubiye muri cyaha, when you repeat the same sin, ufungwa biri double. You doubly be punished. Noneho hari n'icyitwa irengayobora umushinjacyaha cyangwa umuntu ufite mu nshingano urwo rubanza rwawe bitewe n'ububasha ahabwa n'urukiko cyangwa itegeko yemerewe no kurenzaho igifungo ku myaka itegetswe. And there is what we call an exception to the one who has in charge that case. Uyu muntu rero icyo nshaka kuvuga kuri uyu mukristo ni iki? So what do I want to speak about this Christian? Nuko mistake imwe, It is that one mistake, ituma ugubwa gitumo n'amakuba menshi arutaye akantu gato gusa kakubayeho uwo mwanya. can make a lot of troubles come to you, and it become more than one thing that happens to you that time. Bya byago byari kuba mu kwa mbere, And the troubles that nicyo you nari should face in ngendereye. January, Bikubaho mu kwa gatanu n'ibyago byo mu kwa gatanu nabyo ukakwimenaho. Ni ukuvuga ngo umubabaro wo mu kwa mbere ubabara ari uwo mu kwa mbere n'uwo mu kwa kabiri n'uwo mu kwa gatatu cya gihe cyose kigize, none ukababara n'umubabaro wo mu kwa gatanu muri iyo periode ugezemo. Ni ukuvuga ngo ugire mibabaro y'igihekane. I know. It happens to you that it comes like a multiplications of troubles. What you should face in January comes in Feb, in March, in April, and in May as well. You face May's trouble. Ako niko nashatse kubabwira gusa. Kubera iki? This is what I wanted to tell you. Why? Twese turavuga ngo turi ibyaremwe bishya, exactly ndabyemera.
We all say that we are new creations, and exactly I believe that. kandi ntabwo byanyuze ku ruhande, ni immediately tukimara kwizera Yesu twabaye ibyaremwe bishya. And it didn't take long process. After we believed Christ, we became new creations. Ariko Kristo muri twebwe But Christ in us bimeze nko kubika amafaranga kuri banki, is like keeping money on the bank. kugira ngo rero ujye kuretira So for you to go and withdraw the ukeneye money, umuntu uguha uburenganzira kuri ya mafaranga kandi ari ayawe. you need someone to give you the right to access the Ni money. ukuvuga ngo no kuba dufite Yesu muri It twe means even to have Christ in us, ntabwo bituma Herode ataguca igihanga. it doesn't stop Herod to kill you. None se Yohana azize iki? So what John is being blamed for? Yesu arahari, Jesus is there. Yohana ni integuza. And John is a pre-him. Kuki aguye muri gereza se kandi Yesu yari kujya kumutabara? Why is he dying in jail and Jesus was supposed to rescue him? Iteka ryose All the time. ibi wenda nanakiminimize ntagiye kujya muri byinshi. Let me try to minimize it without going in details. Umuntu utararibwa n'ingoyi ntabwo aboshye, ariko umuntu wese uboshye azi uburibwe bw'ingoyi muriho. When you yet feel the pain of a rope, you're not bounded, but everyone who's bounded can experience the pain of rope. Gutinda ku muntu utemera ngo araboshye, bene uwo ntunamukorera deliverance ngo abohoke, ariko umuntu uzi ko aboshye arabizi ko aboshye. To take long to the person who doesn't believe that he's bounded, it is harder, you're wasting your time. But the one who's bounded and is aware that he's bounded, he can even be delivered. Nibihe bintu bitatu biranga umuntu uboshye nibuza muri byinshi? How many things, like 3 things among many things that characterize a person who is bounded? Icyambere wubwe ku giti cye, ikimenyetso cyambere ni ukimenya. The first sign is known by that person. Wowe ubwawe bwa mbere ni wowe umenya kuboshye. You're the first sign to be sure that you're bounded. Ikindi cya kabiri, ikirere cy'inzozi zawe. Ntabwo mvuga inzozi z'indoto, icyo ushaka kuba cyo. The second thing, concerning to the dream of who you want to be, Gihora gihindagurika. always change. Ntabwo uri umuntu uri stable. You're not stable. Umuntu uboshye ntabwo umubaza ngo ejo uzaba iki, ntakizi. The person who is bounded, you cannot ask him that what shall you be tomorrow. He doesn't know. Ntabwo agira intumbero y'imitekerereze y'icyo azaba cyo, ntabwo He akizi. doesn't have a target of who he shall be. He doesn't know Ni it. byinshi kubabwira bitatu ni bikeya. Icya gatatu, abaho mu buzima bushyira mu myanzuro ibikorwa by'abandi ariko we ntashobora gukora igikorwa gituma abantu bamusanga. The third, you live a life of practicing decisions of others, but you don't practice something that can make people come to activate your decisions. Nkomeze mbabwire, And I keep telling you. ubaho mu buzima You live a life bushyigikira ibitekerezo by'abandi, of supporting other people's dreams. ariko mu gihe wowe expose ibitekerezo byawe ntabwo ubona umukiriya wawe, But when you expose your dreams, none can support you. nta muterankunga wabyo, You cannot have a kuko sponsor. nta viziyo ugira. Because you have no vision, you're Iyo umuntu bounded. atagira viziyo rero nta n'abajoyininga mayindi. When you have no vision, none can join your mind. Imana ibahe umugisha. May God bless you. None se ni icyo umuntu yakora? Uvuze bine, ubwo hari ibindi bine, kuko hari ikibazo haba hari n'igisubizo. Yego. You speak of 4 to mean there are other 4 remaining. Where question is an answer is around Hari also. Ni ibihe bine ukubohoka. yakora ngo abohoke? What are 4 things can do so that you can be set free? Karande ituruka mu maraso y'umuryango A generational curse from the blood of family. ibohorwa n'amagambo waturwaho n'umuntu musangiye ukwizera ariko ukurusha ubutware ku maraso ya Kristo. It is set free by the person who have common belief, but who has authority more Wavuga than ngo yours in Christ ninde Jesus. undusha ubutware kandi nanjye mfite uburenganzira ku Mana. Ndabona Dr. Bob ari kumbwira ngo yego ngwako. You can say, who is more authoritative than me? And I have also the right of belonging to Christ. Reka mbaho urugero ku ntumwa za Yesu. Let me give you an example to the disciples of Jesus. Yesu yari afite amateraniro muri rubanda, Jesus had a gathering in cities. akagera iteraniro rya kabiri ryo mu bigishwa gusa, And he had also another gathering in his apostles. akagira n'iteraniro rya gatatu rya Yohana, Petero na Yakobo nawe. And a third gathering of Peter, John, and him. Batatu. 3. Nibo bari abanyamabanga ba hafi ya Kristo. There was the closest secret keepers of Christ. Ni ukuvuga ngo mu bahamagawe bose agira abatoranya. It means among all those who were called, he has some he chooses. Abo rero Kristo yarobanuye mu bandi, So those Christ choose among others, Bibiliya ibita abamarayika,
The Bible calls them angels. twe tukita abashumba. And we call them iyo ugize umugisha when you're blessed. ntabwo ari buri muntu wese uhura n'umushumba ubohotse. It's not everyone who meets a prophet who is set free. biroroshye cyane It's simple ku mungeri yatekereza nk'izo aragira, ntabwo ari that a ugutuka. shepherd can think like his sheep. biragoye kubona umwungeri ufite ibitekerezo biri hejuru y'aba ashumbye, uwo niwe uba muri viziyo, niwe ufite aho ajyana abantu. And it's unusual to have a shepherd who has extra thought more than the sheep and is the one who has a vision of where to take people. ariko umuntu utekereza nk'ibiri aho ngaho, But he who thinks things like what's around ntarebe inyuma hariya, and he does not think about behind, byanze bikunze amera nk'uvoma mu kizenga cy'amazi kitagira isoko, iyo migisha irashira. willing or not, is like somebody who fetch water without having a source. Those blessings get ni over. ukuvuga ngo hari abantu Imana yahamagaye, It means there are people whom God have called. Bibiliya iravuga ngo ibaha n'umugisha. And the Bible says that he gave them even the blessing. twabigarutseho ku mugoroba, abahesha b'umugisha ni abantu bahawe umugisha n'Imana. We spoke of that last night, that the blessers are the people who were blessed by God. kandi si buri muntu wese wahawe umugisha ufite imbaraga ziwukorera transfer. And it's not everyone who's blessed who can have the power to transfer it. umuntu ufite umugisha atransfer ukagenda ni umuntu wasizwe afite uwo mugisha agasiganwa n'umugisha. The person who can transfer the blessing is the one who is anointed with the blessing and is blessed as well, can niwe make a ukora transfer. transfer. He is the one who can transfer. mwese murabizi ko telefone zanyu, simukadi zanyu zitacuruza amayinite cyangwa ngo zikore mobile money. You know that your mobile SIM cards cannot do ariko mobile hari money or izijyaho selling airtime. imani, ikashi, frote, uko babyita bitewe n'uko bita ayo mafaranga. There is what receive e-cash front, depends on the name they give that. ni umuntu ikigo kibifite mu nshingano cyahaye ubwo budahangarwa. It is the person whom the company in that capacity have given that immunity. ikigo kibifite mu nshingano rero, hari abantu cyahaye ubudahangarwa bwo guhindura umugati umubiri wa Yesu. The company in charge, there are people he gave the power to change hari abo cyahaye guhindura ji the amaraso. Christ, and he gave them the power to change. abo ni nabo bari upgraded kuri mwebwe. Those are the ones who has upgrades than you. Oh my God. Yes. How shall we know them? ubikubajije yitwa Pastor Dr. Kerema. That who asked you is called Mr. Pastor Dr. Clement. urakibaza ngo uzababwirwa n'iki? umuntu wahawe ububasha bwo gusengera umugati kuba umubiri ntabwo umuzi. Don't you know the person who was given the authority of praying for the bread to become umuntu ugutunganyiriza the body igaburo of ryera. Christ? ikindi The cya person kabiri, who arranged for you the Holy Communion. bene uwo muntu Such person afungura amayindi yawe mu gihe ari kuvuga. opens your mind when he's talking. agasubiremo. This is too much. iyo avuga imitekerereze arayifungura, When he irafunguka. talk, your uwo mind muntu is wafunguye iyo mitekerereze afite n'imbaraga zo kuguhagurutsa mu yindi mitekerereze. that person who opened your mind has the capacity to shift you from one thought. Fire for fire. bene uwo muntu Such person, ibiganza bye bibera abandi bantu umugisha. his hands become the blessings to others. bene uwo muntu Such person, umutima we yaba yishimye yaba ababaye abera abandi ihumure. whether he's happy or not, he always Muracyashaka comforted ibimenyetso to bimuranga? others. Do you still more signs? Mr. Doctor uracyakeneye ibindi bimenyetso Do you urakoze still more cyane. signs? Oh, thank you very much. ntabwo kumenya umuntu wahamagawe n'Imana, To know the person who was called by God. kumenya umuntu Imana yahaye ubutware ku buzima bwawe n'imibereho yawe, To know the person whom God gave authority to your life. bisaba kwemera amavuta y'umuntu runaka ukurikije ikirere cye muri mayindi yawe. It requires you to believe in atmosphere of a aka certain kantu person depends on your mugatindeho mind. ukurikije ikirere cy'umwuka we mu mitekerereze yawe. Depends on ntabwo the ari mu atmosphere in mitekerereze ye, your ntabwo ari mind. umuntu wivuze kuri wowe, ahubwo ni umuntu wowe wumvise utamwumvishijwe n'uko akwibwiye, utamumenyeshejwe n'uko agenda cyangwa uko yitwara. kuko hari abantu bizamura batazamuye, hari abantu bishyira hejuru batarashyirwayo, hari abantu bigira bakomeye batarakomezwa, hari n'abigira kumenyekana ntacyo tubaziho.
ariko imitekerereze yawe iza umuntu ukuzamura wari hasi, iza umuntu uhaza ubugingo bwawe, wowe ubwawe wari unyotewe. Muri wowe uwo muntu ntabwo umubaza, you know him. You actually know the person who takes you to another level whenever he talks. It matters with your mind and you feel you're shifting, because there are people who pretend to be up while they're down. Ntabwo umubaza, ahubwo ntabwo urabona. Hey, a question, yet you find the one. Wow. Come on. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Rero nushaka umugisha kuri uwo muntu, So ukaba if ushaka we- kubohoka, first of all, You need a blessing from this person and you need to be delivered. iyo umuntu aboshye ntabwo abohwa mu bigaragara, abohwa mu bitaboneka, akabuzwa umugisha w'ibigaragara. When you're bounded in invisibilities and they obstacle your blessings in visible things. Niyo mpamvu deliverance ihera kwemera wowe kuboshywe. This is where deliverance starts, from your understanding that you're bounded. Already wamaze gufungura umuryango w'iwawe wemerera umushyitsi. Directly you have opened the door of your home so that you may allow the guests to enter. Uwo muntu wemereye kugira uruhare mu buzima bwawe, And this person you allow to participate in your life, hari ikindi kintu there is something ukora. else you does. Ubanza gukeza Imana ye. You first seek for his God and worship him. Iki kinyarwanda mucyemere ni amahame y'umwuka n'umubiri, ingoma wemera urayitura. Actually, the throne you believe in, you offer to eat. Ni amahame yo mu mwuka no mu mubiri. Are spiritual principles and biological principles. Ntabwo ari ibintu by'inzaduka, ntabwo ari ibi tuvuga ngo ni prosperity gospel, ni amahame y'umwuka n'umubiri. It's not upcoming things or prosperity gospel that we're talking about. Are the principles of spirit as well with body life. Muzi ikintu gitangaje? Do you know something amazing? Ingoma udaturira uba uri umwanzi wayo. The throne you don't offer to, you are its enemy. Ibi bababwira ngo ituro ryo kuri deliverance mukadiscussing ibyo bintu mukabigiraho urubanza. Well, they tell you an offer of deliverance, then you start discussing about it and you had color. Yesu ari Yesu. Jesus himself, Amaze gukiza ababembe, after healing leprosed men, yarababwiye ngo mufate ituro mugende mwiyereke umutambyi kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko mukize. Sorry gato Herate, tekereza kuvuga ngo bibe ikimenyetso cy'uko mukize kandi ugukijije azi neza ko wakize. he told them to take an offer and take to the priest so that it may be the sign that they are healed. So imagine to take an offer to the one so that may be the sign, and the one who healed you is already there. Ni igisobanuro cy'uko igikorwa kiri kuri wowe. It is a meaning that the action that takes place, Urakigiramo uruhare kugira ngo kikugireho uruhare. you shall participate in it so that you may have a share on you. Deliverance iba kabiri mu mwuka no mu mubiri. Deliverance takes time. Niyo It happens mpamvu through time. musabwa ituro This is no why you requested gusengerwa. an offer and to be prayed for. Rero iyo bibaye ngombwa ugukorera deliverance, niwe uyoborwa n'umwuka nk'uko wemerera muri we. Ntabwo twizera abadukorera deliverance, ariko twizerera muri bo. We don't believe in those who delivers, but we believe unto them. Iyo twizerera muri bo tubumviramo When we believe unto them, kubohoka we feel in them deliverance. bitewe n'uko ayobowe n'umwuka nk'uko twamwizereye. Depends on how the Spirit leads them, depends on how we believe in them. Hari igihe ahitamo kugusiga amavuta muri deliverance ni ngombwa, amazi ni ngombwa. There is a time he decides to body lotion you, it's important, and he can decide to Ibiganza give you ni water. ngombwa. And hands, it's important. Ntabwo ndibusobanure ku mavuta ya deliverance ko hari amavuta y'abarwayi, hakaba amavuta yo kubohoka, hakaba n'amavuta y'abami. And not to explain the types of anointing, but I'll speak not of that more. Bibiliya iravuga ngo uwo mutwaro uzawukurwaho no kugira gute? The Bible says that that burden shall be taken over with that yokeness by anointment. Ubyizera bimubere bityo. If you believe it, may it happen, sir. Hanyuma amaraso ya Kristo Yesu yakoze iki mu bugingo bwacu? And what's the role of the blood of Christ in our lives? Hari n'abantu bajya bagira ngo amaraso ya Kristo, And there are people who think that the blood of ntabwo Jesus, Yesu aducungura, ntabwo yadukijije ibyaha. when Jesus redeemed us, did not rescue us out of sin, Yadukijije urupfu rw'iteka but he rescued us from rwazanywe everlasting death n'ibyaha, that was brought by death, aduha ubugingo
And he gave us eternity. ubugingo bubyara imbaraga zitwa kwizera, And it gives out power of kwizera faith. bibyara gukiranuka, And faith bears out gukiranuka righteousness. bikabyarwa n'umwuka, And righteousness gives out umwuka spirit. akanesha ibyaha. And spirit overcomes sins. Bibaye yaradukijije ibyaha ntabwo mwazongera kubikora ngo mwongere kwezwa n'amaraso ya Kristo cyangwa mugire muti iyo abakiza ibyaha ntabyo muba muzi. If can be rescuement of sins, you cannot do it since today and be rescued by repentance and the blood of Jesus. Kuba icyaremwe gishya To be a new ni creation, uguhabwa imbaraga z'amaraso ya Kristo zihoraho arizo mbabazi, it is to be given the power of the blood of Christ that tutagombeye is kunyura mu everlasting, yandi maraso y'ibitambo. Turi bashya muri Kristo, without passing through other type of blood, because turi we are new in ishyanga Christ. ribaranwa na Yesu. We are people who are counted unto accountants of Ntabwo Jesus. dufite DNA y'inuma, We did not have a DNA of a dove. ntabwo dufite iy'ibimasa n'amatungo. We did not have a DNA of a cow. Muririmbyi yaravuze ngo ayo maraso si ayo mu bitungwa, The singer sang and said the blood is not from ni cattle, amaraso ya Kristo Yesu. but it is the blood of Jesus Christ. Mwambabare nkababwira ngasoza. Allow me to tell you this, then I conclude. Umwanzi w'umurwanyi ntiyicwa n'imbunda, yicwa no gukora muri twiga kandi igipimo kimeze neza. The enemy of a fighter is not killed by a gun, but is killed by touching in a trigger and it. Iza kabakijije rero urupfu rw'iteka nikabakiza imiruho, ako ndikaruzura ntimuragera ku isabato ya Kristo. To have salvation that rescues you from spirit, but you're not rescued from those summoners, it means it is incomplete. You yet reach to salvation of Christ. Agakiza kadukiza indwara, kadukiza ubutindi, kadukiza ubukene, kadukiza, ariko kadukiza iyo twagakoresheje. Salvation rescue us from poverty, whatever, but whenever we use it. None se tutaruhanyije, If we don't sum each other, abakristo batemera ko baboshye bose iyo bagiye gusengera umuntu urwaye abadayimoni bamurambikaho Bibiliya. the Christians who doesn't believe that they're bounded, whenever they're going to pray for somebody who is possessed by demons, they lay Bible on them. Mu mbera abatanga buhamya nta muntu urarota nabi yaraye yiseguye Bibiliya. Isn't anybody who had Urakoze. bad None dreams why you pillowed yourself the Bible? None si izo nzozi zikurahe? So where do you get those dreams? Ntabwo dukizwa nuko dufite Bibiliya, We're not rescued by the Bible, dukizwa nuko twahinduwe n'ijambo ryo muri but we Bibiliya. are rescued by the transformation of the biblical word. Kwemera Yesu byonyine ntabwo bitubohora. To accept and believe in Christ does not set us free by itself. Kwakira impinduka z'ibyo twemera muri Kristo no kuba icyo twemera muri we nibyo bitubohora. To accept the transformation and what we receive in Christ, this is what turns us to be who we are in Christ. Abantu benshi tugira Yesu wo mu byanditswe mushumba, ni nayo mpamvu bakubwira ngo ntabwo baboshye ntibameze bate. Kristo wo muri wowe yarahageze akora iki? Many people has Christ in scriptures and they tell you that you're bounded but you don't believe it. What did Jesus do in you? Ari muri wowe nk'umushyitsi uhigwa ku buryo atasohoka bamufata. Ari muri wowe nk'umuntu waje kubibanga ku buryo atakiyerekana bamwiba. Is he in you like a spy who can come out and they kill him? Or is he like a robber in you that he can come out and they steal him? Kubera icyo adafite icyo akora. Why doesn't he have a role in your life? Yesu yaba ameze nka shoferi utwara adakora kuri accelerateur na fire ntayireba, harya ubwo imodoka ari yagenda. That Jesus is like a driver who does not accelerate a car. Do you think he can go? None se Yesu yahinduye ubuzima bwa Petero, So Jesus changed the life of Peter ahindura ubwa Barutimayi, and Bartimaeus' life, ahindura ubwa Yohana na ba Yakobo. John and Jacob's lives. Wayo ubwawe bwatabuhinduye kandi wizera Kristo bizera. Why doesn't he change your life and you believe in the same Christ they believe? Turi ibyaremwe, We're new creations. ariko umuntu abicyaremwe gishya ku buryo mari Josi yonyine. You can be a new creation and this small lizard. Hari n'igihe nukuri, hari n'igihe biba bibabaje. There is a time it's really feel painful. Ariko umuntu mushumba arabikunda, ariko hari n'igihe ninjira aho nkumva navuga byinshi. Nta muntu n'umwe bashobora kuroga, nta connection yawe iba mu bapfumu. None can be witchcrafted with no connection of yours that's in witches. Ninde wagutelefona atagira nimero zawe? Who can call you without having your number? Nose niba uri icyaremwe gishya, ihembe risekuye rinyuzeye. So if a new creature, here comes a horn kill Ni you. kigaragara ko hari connection. It
It's obvious that you have a connection. hari umurongo waje. There is a network that came. Biroroshye ko umuntu yakuniga ukarara uryamye akakunihura akakuroga akakubuza amahoro kandi muri wowe nta cyaha na kimwe ufite. It's easy that somebody can fight you the whole night while you don't have a sin in you. Gukorerwa deliverance ni uguca iyo connection. Deliverance, it is to cut off that connection. Umuroza akiniramo mu munezero wawe. That are we joke in your joy. Ni ugukuraho izo nzira, iyo mpuzanzira yawe nawe. It is to cut off that connection. Ku buryo abyuka aje mu rugo rwawe agasanga umuriro w'Imana. In a way that he can wake up coming to your home and find the fire of God. Ahamagara izina ryawe agasanga ryarogejwe rikaba empty ntaribone. He call your name and he find it sanctified, it's empty, can be finded. Rero abakristo bibera mu munyenga w'amagambo atagira impinduka, bazi ngo nta dayimoni yavuga Yesu, abadayimoni bazi Yesu kuruta bizera. So Christians live in that good seasons of Christ. They know that no demon can speak of Jesus, but they know him more than believers. Bibiliya iranavuga ngo bahindira umushyitsi imbere y'Imana. The Bible says that they shake before the sights of the Lord. None se ntabwo muzi bene Sikewa bajya guhanura bakavuga ngo turakwirukana dayimoni mu izina rya Yesu twumvanye Pawulo. So don't you know the sons of Sikewa, well, they were saying that we are cleanse you out, you demons, in the name of Jesus. We've heard from Paul. Abadayimoni barababwiye ngo Yesu turamuzi na Pawulo ariko mwebwe ntitubazi. Ubwo ntabwo bavuga Yesu. Demons said that we know Paul and we know Jesus he spoke about. Don't you think that they know Jesus? Bibiliya ivuga iki se ngo babaciriyeho imyenda? Abo ngabo se ntabwo bari bafite Yesu? What does the Bible says that they cutted clothes on them? They didn't have Jesus. Bari bamuzi bari no gukora mu izina rye. Nsoza gato y'akantu kababaje ku muntu ukora umurimo w'Imana agasenga aboshye. Actually, something I'm concluding on to the person who pray and do the work of God but still bounded. Ari muri ba bandi bakorera Yesu bigakoreka ariko Yesu atazigera amenya. You're among the people who serve Jesus and his work goes well, but he won't know you or recognize you. I prophesied in your name. He said, I don't know you. Nabo bazatungurwa nuko byakoretse. They shall be surprised that happened. Kandi batazwi. And for real, there was a known. Ubu umuntu ashobora kwirukanka akajya mu giturage wagerayo ukareba ukuntu bakora bakavuga ati uyu muntu ashobora kuba afite ahantu aturutse akavuga ati kuki mudakora umuganda. Mudugudu akabyuka mbere ku muganda abwira abaturage tumwukore hano barabivuze. Umuganda ugakorerwa ariko nta muntu n'umwe wamutumye. A person can wake up in the morning and go somewhere in a village and tell people that why don't you do the common work umuganda, and the people can wake up with their leader, they do umuganda, but with no one who sent you. Murakoze rekane kwizimba mu ijwi ry'umukanguzi.